Ucela usizo umfana omncane ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi abantu bamsapothe laphana wengane zakwethu. Umculo wakhe ukhona kuma-digital store, igama lakhe umalegent. Iphenduke i-challenge laphana wengane zakwethu, i-CD cover kakhuzane enesihloko esithi umqhele nethawula. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Umfana omncane waseshowe laphana wengane zakwethu ucela i-support laphana kuma-digital store ukuthi abantu abamdownload laphana umculo wakhe laphana. Ihloko se-album EP laphana wengane zakwethu sithi ngifuna yena laphana wengane zakwethu. Mahlabela phambili sibheka olunye udaba laphana oluthinta i-CD cover kakhuzane laphana wengane zakwethu. Nabesifazane laphana wengane zakwethu bagcine bangenile kule challenge yomqhele nethawula laphana wengane zakwethu okuyisihloko se-CD kakhuzane laphana esesiphenduke i-challenge ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe uze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalanda imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba.